Mbala tsara korialy. Bon, ny raha andesantsika niany ndraiky eto atsika niany andia koragna aretigny araiky ataoko aretigny izy ty tsy haiko ataoko i tsy haiko filazana izy aty volagna izy hoe tsy haiko voilà ny atao hoe manandoko tsy haiko na misy fomba filaza zay koa amin'ny karazana agny atsimotsimo afa amin'ny avarabatra aty hoe ny manandoko zegny hoe raha hita amin'ny olo araiky fivadiany rehefa ny magnangy no mitoejaza raha ohatra hoe ny magnangy mitoejaza hoe araka ny fahafantarantsika izy hoe ny magnangy ma matetika tia mihinagna raha somary hoe makirana matsiko kandrefa rehefa azon'le manandoko ty zany hoe ny lehilahy zegny matetiky hazony izy ty satria lasa le lehilahy igny zegny mihinagna amin'izy zegny la karaha izy zegny le mitondra le zaza le bevoka igny lasa le lehilahy zegny mihinagna raha jiaby matsiko makirana regny ary tegnany marobe zay magnangy lasa ohatra misentir déranger tsy le fait que hoe fa déranger satria lasa tendan-kanigna be zay le lehilahy lasa izy ndray no kizitina be lasa le vehivavy le mitondra voka ndraiky hoe izy ndraiky lasa hoe me mahita le gaga be izy mahita le lehilahy lasa izy zegny manandoko aminazy agny zegny hoe le raha jiaby tokony hoe ataon'le magnangy igny. Io zany tsy question hoe raha araiky hoe vita dans une semaine non jusqu'à le magnangy igny teraka jusqu'à am'le vehivavy igny teraka zegny le manandoko io zay vo afaka am'le lehilahy ary io tsisy fanafody tsisy hoe satria misy koa zo amindreo vazaha agny zo tsy amitsika gasy fo zegny raha io misy fa io tsy nahitany hoe tsisy explication scientifique hoe mody hoe magnazava tsisy tsy hita ino mahatonga le raha hoe hormone et tout ça mbola tsisy explication scientifique hoe convaincable tsara be hoe afaka hoe magnazava zay fa hoe fa io izy zegny raha voraiky voajanahary fa io tsy amitsika malagasy izy zegny tsy dia amin'ny tsy fomba gasy loatra fa le raha hita amin'ny maha-olombelogno zegny diany araiky ty de za eto hoe magnetana hoe raha ohatra ma fa nisy niaigny am'zegny anao mba partager aminay amin'ny commentaire io hoe nanakory niaigny anao zegny hoe fanandoagna nandalovanao zegny hoe tamin'ny fahafiry zanakanareo zegny anao niaigny an'zegny dikan'zegny hoe lehilahy zegny hoe concernant eto fa magnangy tsy azony manandoko zay fa magnangy raha ohatra izy magnangy le magnangy mitoejaza igny donc raha raiky normal fo fa le izy ny tsy mahakara hoe normal izy lasa le baban'le zaza le amboka zegny no izy zegny karaha mitondra le vesatra an'le ivagna lasa izy tia mihinagna raha makirana lasa izy tia mihinagna katakata tia mihinagna akondro lasa izy zegny lasa hoe be torimaso be izy ndraikindraiky tegna hoe midérange be ndraikindraiky le magnangy le mitoejaza me lasa izy ndray no déranger mahita le vadiny hoe manandoko io azon'le manandoko io izy tegna ny ndraikindraiky misy mampalahelo satria hoe misy zany hoe zaza na ohatra hoe misy olo mitoejaza somary misy arety ny misy tiako tongavana eto hoe somary hoe miory matetiky mandoa lasa le lehilahy ndray zio lasa misy lehilahy tratran'io mahia izy satria hoe ny magnangy le efa mitoejaza misy tsy mahazaka le fofofona zavatra regny eritrereto hoe lehilahy anao ndray lasa hoe tsy te hihinan-kanina rehefa maheno fofon'ny sakafo tonga de zany hoe mandoa miraraka mandoa lasa mahia ary tsisy fanafody za fa nahita olo nazonzo hoe nandeha docteur mivolagna be tsy hitako raha mahazoko anareo satria hoe manandoko le raha na io magnangy fo izy tsisy fanafody ny indrindrindrindra izy na avy amin'ny lehilahy tsisy nandrasana jusque hoe le magnangy miteraka fo izy io raha vonafaka fa tsisy ninonino ke partager eto hoe raha ohatra nandalo an'izay nareo hoe na vadinareo nandalo am'izay hoe nanakory ny organisation natao hoe tsy nanahirana mba partager eto hoe satria hoe phénomène zegny anisany hoe étrange be zegny raha aby zegny ary io araka anteneniko teo hoe hita io na agny ivelany misy amin'ny firenena maro agny zegny io fa tsy voatery aminitsika Madagasikara eto fo zegny misy an'izio de partager aminay eto hoe nanakory niaignanao zany hoe manandoka zegny tamin'io tokantrano misy anareo tao
tamin'ny nampitoejazany vadinao. Mankasitrika antsika jiaby ny regny, magnentaka antsika jiaby koa ampiasa code promo antsika ambany io satria efa miakatra 15 € be zao no azonao raha ohatra hoe anao mampiasa le code promo anao mandefa dia anao mipody mahazo vola indray. Misaotra.